Kako je kralj Milan Obrenović odbranio Niš od Rusa i Bugara. Bilo je leto 1875. godine, kada je Hercegovinom odjeknula moćna nevesinjska puška. Srbija i Crna Gora ulaze u rat protiv Otomanskog carstva da bi pomogli braći preko Drine, a Rusija ulazi u rat da pomogne Bugarskoj, oslobađa je i primorava Osmanlije da potpišu Sanstefanski sporazum. Rusija je planirala da Bugarskoj da Niš, Pirot, Vranje, Prištinu, Prizren, Ohrid i tako dalje. Naš čuveni pisac Stevan Sremac ovako je opisao šta je uradio Milan Obrenović pre San Stefana. On je odveo ruskog konzula u Niš ispred Ćele kule i rekao: "Evo, ekscelencijo, kada Rusi naprave još jednu ovakvu Ćele kulu od srpskih glava i ovu moju povrh njih metnu, tek tada će Bugari dobiti Niš." I uspelo je. Rusi su odustali od Niša, ali su Bugarima dali Vranje i Pirot, dva grada koja su nakon Berlinskog kongresa ipak pripala Srbiji.